Iyabingelela esihlalweni sobukhosi, ngibingelele emakhosini akithi asebuhleni beManazaretha. Ngibingelele kubefundisi benkosi, bavangeli benkosi, bashumayeli benkosi, bakhokheli benkosi nakuyo yonke ihamende ingcwele yasezulwini. Ngithunywe endzaweni lemadima Manazaretha, lapha ngithunywe khona ezulwini ukuthi angente lo msebenzi uNyazi. Lo msebenzi lengito wenda la awusiwo owami. Lo msebenzi lengito wenda la umsebenzi uNyazi. Ngakho ke bantwana basezulwini ngiyacela enkosini ukuthi kube ngiyo lengena elwimini lwami, ukuthi konke lengitakukhuluma la kube ngilokutaka kube kuvela kuyo. Ngifile luvalo, ngiyakhathatela ngikwathi nokukhuluma ukuthi ngabe utawukhulumeka yini. Kodwa ngidacela uNkulunkulu ukuthi mane ngehlise luvalo ngesihlabelelo sethu selikhulu ne-7 nesikhombisa. Lapho subabiza abanye
Nkosi yezulu nomhlaba ngiyacela uNkulunkulu omhle wasebuhleni bemaNazaretha ukuthi ungithande Nkosi yamakhosi ngoba indzawo lengime kuyo la yashisa kakhulu nangibona lo mkhosi lomkhulu kangaka uhleli la ulalele umntwana lomncane kangaka umntwana longathi ukuthi uqala ngakuphi athini kuze baphila bayingcwele basezulwini lapha sisesibhedlela eNazaretha sibhedlela lesikuso siyamangalisa ngoba sifuna umuntu nemuntu kube nguye lotilaphako aphendule inhliziyo yakhe ayiphekise uNkulunkulu uma sowuphendule inhliziyo yakho wayiphekisa uNkulunkulu ngilapho utafike usinde khona kodwa uma utawunaka umuntu uma utawubuka umuntu utongena inkingeni ngoba ngeke ukuthole kusindiswa ngitawuxoxa netinganekwane bantwana abahle basezulwini kuze ngibe khona ngibe la uma uyixoxa indzaba yakho kulomunye umuntu iba inganekwane kwathi mzukwana sengivelile emhlabeni uma bangitshela abatali bami bathi ngavela ngathi nje kukhula kancane kwase kufanele ukuthi kufike isikhathi sokuthi ngihulwe bathi nithi yini kwanje ukukhona kwakufanele ukuthi ngihule tinwele enhloko kwabonakala ukuthi nasebabona ukuthi kufanele ukuthi ngikhundwe ngase ngifuna kushona bathi ngaqhekeka timfa letimfo lapha enhloko ngoba ngangifuna kuleli zulu lasebuhleni baphuthuma ke batali bami kuthiwa baphuma bogogo bahamba bayokuva kulabantu labatiko lababonayo bafika bathi hayi kahle ningasenikale lo mntwana nimhule naze namhula lo mntwana tinwele utabe seyashona kuthiwa ke nobaba wami wabe siyaphuma ngalanga nganhlanye ubaba ke bangathikontile vele tinyanga abengabakhontile labantu ubaba wami abesayoni ngatelwa sayoni mina kodwa ngathi sengikhula mina ngakhulela kulo uNazaretha waphuma ke ubaba wahamba wabafundisi bakhe waya kwaprofeti bakhe uthi kubafika bathi Dlamini sicela ushaya inkato asesishaya inkato sibone ukuthi kwentekani kulo mntwana wakho wathi uyayishaya inkato yathi inkato lo mntwana lo telwe utawa uNazaretha ayibeka impuco ekhanda lakhe tinsuku takhe tonke tophila uyawuhlala uNazaretha ayubekwa impuco ekhanda lakhe uthandwa kwami kuleli zulu lenu eNazaretha nempela bathi babuyele ekhaya
bathi bangikhanza mina sengikwati nokudla ngoba ngangingasadli lutho bathi banginathisa indengane ingasehli sengivele sokubonakala ukuthi umntwana uyahamba emhlabeni kodwa kwathi kube kubonakala ukuthi akufanele ukuthi ngihulwe lapha enhloko kwase ngiyaphila khona lapha ayibonga inkosi babuya ke batali bahlala sebabonile ukuthi cha vele lo mntwana lona akayihula ngahlala lapho eNazaretha ngaze ngahamba ngawungena esikole ngafika esikolweni bathi esikolweni hayi akekho umntwana lo tawufunda kule sikolo lo anje anetinwelele tinje asingeni isihluthu lapho esikoleni itawuphangisa nje ngoba yinzi indaba yami nempela esikoleni ngangena ke uyathi intombela nakhuluma la athi asiphince uyaphinqa kuleli bandla amen ningilomunye lwakhulela ephinqeni maNazaretha ngangena esikolweni mina ngangena ngemajobo angenanga ngemabhluku bebangihleka abantwana bonke bangihleka emaklasini bathi hawu imhlolo yethu hayibo akekho umntwana lo tafunda lapha kwesikolo utafunda kanjani wena ufunde nabantwana labanye uvunulile emajobo akavunulwe emajobo la wasukuma baba wami lo mntana kwashona khona esikolweni wathi ubaba wami cha lo mntwana lo ungumNazaretha uyafunda kule sikole nangabe ningafundi ukuthi afunde ngiyamkhipha mina hamba uyohlala ekhaya ayibonga inkosi amen nempela botishela balala phansi bathula bangifundisa kodwa ingane zaze ngihleka bangihleka abantwana ngala kodwa angizange ngiphatheke kabi ngoba ngasembitiwe ezulwini hayi ngahamba ke abantwana basezulwini ngabathi lo mNazaretha buNazaretha kahle kucina kwami eNazaretheni ngacina kulelive ngacina ngiswa nayisizwa naye sasifika la sihamba nobaba wami kuqala kwethu kufika lapha kulelive leli saqala sifika ngalapha kuthiwa kuphi mavosi eNyebe ngala Emelo eNyebe lapha saqala khona ukubona uNazaretha kuthi kanti uNazaretha bunhloboni kanti nathi silandela into lekhona lelandelwa abantu bonke amen sasifika ke kulelive leli sasihamba ngamabhayisikili hayi imoto namuhla amabhayisikili angikhulisa abantwana abahle angikhulisa kulobu bundwele ngoba ngangishova ibhayisikili ngihambe ngize ngikhathale ngilale endleleni ngime endleleni ngiphinde ngivuke ngibambe ngifuna lobu bundwele benu bantwana abahle basezulwini asibaphetheni kahle kuNazaretha maNazaretha ukuze uJehova angesuki kithi incwadi lobe ngifunde incwadi yemahubo kulamabhayibheli abantu besikolo kulamabhayibheli ethu lamadala incwadi ethi Inhlabelelo yokuqala lapho subabiza abanye banyeke mawe
Nasuyitholile futhi ungangitshali uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyalwa kwababi. athi uma ngisefika kulobu mnazaretha ikakhulu bese ngikubonile kahle ngoba kufika kwami lapha mina ngifike enkosini ilanga lemalanga ngisengane ngikanywe enkosini ilanga lemalanga lapha ngikhule khona ngikhulele phasi kwenkosi ilanga lemalanga kodwa ngithe sengihamba ngihambe nenyanga yezulu bantwana bahle lawo mavile ngiwafunzako ngiwafunza abefundwa inyanga yezulu ithi inyanga yezulu ubusisiwe umuntu longahambi ngetiluleko talababi uma umuntu akutshela ukuthi hawu umntanakho akafanele ukuthi ahlale anesihludu umntanakho kufanele ahule bathomhleka phela abantu abanye abantwana lapho nje sewungena enkingeni yokulahla uNazaretha yokulahla umntwana yokulahla umntanakho umkhiphe ebungcweleni wasezulwini. Ayibonge inkosi. Amen. Kubeka ongemi endleleni yezoni ungemi futhi endleleni yetoni. Yebo kubeka ongahlali nasenhlanganweni yeziganga. Uyaganga umuntu lothi hlukana noShembe bese uyaphuma ushiya indlela kaShembe sothatha indlela yalomuntu lokutshela ukuthi le ndlela le nayike indlela kaNkulunkulu banenge banenge la ngaphandle bashumayela bathi hey maNazaretha ninithukile le ndlela le namba ngayo ayisiyo indlela yasezulwini bese uyabhayiza nawe so yaphuma ushiya umntwana. Yebo kanti ukuthokoza kwakhe kuse emthethweni kaJehova ngesikhathi sonke uma umntwana lotikhethele uNyazi hlala njalo ube semthethweni woNyazi uthi uNyazi lwathi wena uyawuhamba kanje kulobu bunqwele uyawuhamba kanje kulobu buNazaretha. Yebo kusemthethweni kaJehova ozindlayo ngemithetho yakhe ngemini nangobusuku yena owaba njengomuthi otshaliwe ngasemfuleni yamanzi uyabuthela izinhlamvu zawo ngesikhathi sawo amahlamvu awo kanti akabuni kothi nxa ukwenza hayi konke lakwenzayo yawuthi konke akwenzayo kulunge uyawuthi Inkosi busisi uyawuthi konke ohlele emthethweni woNyazi uyawuthi konke akwenzayo uyawulunga. Sesenzani manje sesiphumelana emthethweni kaNyazi sesiphumelana emthethweni asibuyeleni emthethweni woNyazi bathi yehlika kwakwenele yehlika asibuyeleni endleleni yoNyazi sibuyeleni endleleni kaNkulunkulu sabe njengoba uNkulunkulu asinikile ukuthi uma singamaNazaretha sifanele sibe bantwana labanje sibe bantwana abathandana namhlanje sisathandana yini siyapi siyakhona ezulwini asibuyeleni maNazaretha sibambane ngezandla sibe munye
Yebo, qhubeka. Verse 4. Ababi abanjalo Uma umuntu lomubi ngeke uhambe endleleni yonyazi ngoba wena uholwa kubi bakho lobuphethe lobusenhlizweni yakho. Yebo, kanti banjengamakhoba wona emuka nomoya. uzawuphephuka baphi nje. Baphi nje. Baphi nje. Babale inkosi busisi. Bakushiya. Bakushiya. Kakhohlwa. Bebeke babalekile. Bakushiya ke bakhohlwa. Roma 3 awuvulele ukusukela lesini ka10 Roma 3 yosuka verse 10 bantwana basezulwini asesibuyeleni endleleni kaNkulunkulu. Amen. Ingathi sesiyaphuma angathi noma kwanza kwethu noma ukwenta njani kwethu lokho sekusikhipha endleleni lapha besihamba khona itolo besihamba sithandana maNazaretha. Amen. Itolo besidla ndawonye namhlanje siyadla indawonye. Sike sihlale lapha eVrand lapha nebefundisi sibuye sonke sihlale ndawonye kubuye inqoso kubuye inyanga sihlale ndawonye sidle eqokweni lunye nako lokufuna ngishembe. Amen. Namhlanje ukudla kwethu sekukhamba ngemaplate sesikhathe emavuso uthi kungabe le plate litake ngisengahle ngishift nje ngipise ngithathelele amavuso ngimnikele lapha ngoba angisadathi ukuthi le plate leli leselita liqonzene nami lilungile yini. Sisekhona enkonzweni. Amen. Sisekhona ekholweni. Amen. Ababi bayabaleka bengaqoshwa ngumuntu. Asibuyeni ekupini maNazaretha. Amen. Asibuyeni simthande uJehova. Amen. Asibuyeni sihambe ngendlela kaJehova sithandane. Yebo baba. Christian. Njengokulotshiweyo ukuthi kakho olungileyo noyedwa. Njoba silapha nje funeka sihlale sathi ukuthi akekho namunye umuntu lolungile munye uNyazi lwezulu. Lofanele silandele lona, lofanele silalele lona, sihambe njoba lushilo ukuthi asihambe kanje. Namhlanje sendana. Yebo. Akakho oqondayo, akakho ofuna uThixo. Akekho futhi nalo watiko, akekho futhi nalo lofuna uNkulunkulu ukuthi uthini uNkulunkulu kithi, uthi asende njani. Yebo. Badukile bonke. Naku soshona ehlathini. Qhubeka. Bonakele kanye ko ake owenza okuhle ngakho noyedwa. Osikusiza. Kodwa kwangifunzeli kahle. Awufunde uSmayili. Awufundele kahle lenza. Yabonani wena ukuthi nakho olungileyo noyedwa akekho nayedwa lolungile. Nasilapha nje sizofuna kulunga abantwana basezulwini.
ngakho eqondayo ngofuna konda ukuthi uNyazi lusibhekisa kuphi ngakho ofuna uThixo akekho namunye lofuna ukuhamba ngendlela kaThixo siyabhayiza nje sibhekale asazi ukuthi siyaphi bedukile bonke siyeduka ngoba siwulahlile umthetho kaNkulunkulu bonakele kanye indlela lesihamba ngayo yonakele ayiye ezulwini ngakho owenza okuhle akekho ngosibusisi akekho namunye lowenza lokuhle asesenzeni lokuhle bantwana basezulwini ukuze sizothandwa nguJehova bantwana basezulwini hey kukhona tibox kunetwatch la lokubitwa ngathi njengamagama ethu ukuthi sibafundisi hey sitiboshe bantwana basezulu asesithandazeni bafundisi benkosi sicele uNkulunkulu ukuthi mhlambe siyophuma kule jele ngoba ngala ngemva kwethu akusekho kulalela akusekho kusiva noma ungakhuluma umthetho kaShembe uthi umthetho kaShembe uthi asifaka umqhele esontweni usho umthetho kaShembe umqhele wafika nenyanga yezulu bantwana abahle basezulwini yathi sonke kufanele sifake umqhele ngosuku lwani lesabatha nangesikhumbuzo nemkhosi lemkhulu lefanele uthi sifake umqhele kodwa namuhla nje uthi uyathuka nje uthuke inhlasuthi ubona seyishaya umqhele nalapho mafanele khona mina ngiyadabuka kakhulu bantwana basezulwini ngitabuka kakhulu ngitabuke futhi bese ngiyalimala emoyeni ukuthi hawu ngabe ngiyofika ezulwini ibantu ngihamba nabo bantamotabo tirikuni la ekhaya ngiyahamba 23 ngiyathola tinkokhelo talapha ekhaya kunencwadi lencane lengane lesiphathako sonke iphathwa mjamengweni iphathwa inkosazana iphathwa inhlansuthi lencwadi ingaka iqukethe wonke umthetho kaNkulunkulu kodwa thina bantu asivumi ukulalela lo mthetho thina bantu asivumi kuhamba ngalomthetho lo wabhalwa ngubabamkhulu yafika lencwadi nobabamkhulu bayashadisa abafundisi ngala bangene eparadise singene sonke bashadise bathi ke phumani ke manje seniyahamba ke nemakhaya wena mkhwenyana hamba uyolungisa ekhaya uyogida nomakoti wakho bese ngempela siyaphuma siyahamba ngiphuma nomakoti wami ngihamba ngekhaya nakufika ekhaya nakufika ekhaya sengivukula umgidi sengivula umgidi Nazareth asibuyani akekho namunye lolungile asesibuyeni silungile silunge hey uthuthuka ubone inhlatsuthi ivunule yonke uthiwe izoshadisa mina hawu lithi lebhuku lami lelincane lengane lithi babili bantu labavunula Amen. levunulo yasezulwini ivunulwa abantu ababili Amen. ivunulwa ngumkhwenyana ivunulwa ngumakoti sesenzani manje uyanhlatsuthi Amen. siyaphi mahlatsuthi uthola inhlatsuthi
bese siyathuthuka usho njalo umfundisi ukuthi siyathuthuka usho njalo yini la ekhaya kuthiwa sithuthuka washo njalo uShembe akazange uShembe asho ukuthi asithuthuke wathi usithuthuke uShembe wawunibeka lo mthetho nje wawumisa ukuthi siyahamba ngawo siwugcine izwi ukhona lokwenteka ngalapha ngakithi angathi ukuthi kuyenteka yini yonke indzaba ngihambe ngicela inkosazana ngithi sengiyicelile inkosazana bese ngiyahamba ngiyawulobola ngenta konke sesiyafika lekhaya kithi inkosazana sesiyithela ngenyongo uma sesiyithele ngenyongo phela lekithi kuhlatshwa tingeke uma sekuhlatshwe tingeke lo makoti sesimthela ngenyongo sesimenza inkosikazi mosivela emva kwalapho sesiyamthatha lo mntwana lo ayinkosikazi so umletha kubefundisi na umletha la kubefundisi sokuthi bafundisi na inkosazana labantu laba sebahlanganisiwe lemakhaya asesibuyeleni endleleni kaNkulunkulu bantwana basezulwini indlela yalapha ekhaya ithi inkosazana ingena lapha eparadise lapha abahlanganiswa khona labantu bese iyaphuma lapho so uyahamba ekhaya seniyakwenza lo mkhuba wakini lekhaya seyihlanganisiwe eparadise ayibonge inkosi amen bakhala ngalabo anti ngikhulunyiswa bo-anti bakhala ngala bathi sikhile imkhuba asesiyeke le mkhuba yethu thine bantu ithi incwadi yami ubusisiwe umuntu ongahambi ngokuyalwa kwabantu lababi lokungeme endleleni yesoni sono lesi ukuthi sithathe inkosazana siyilethe phambi kwaJehova uma umntwana sazohlanganiswa la usuka zazohlanganiswa uJehova ubaba kusathuma umfundisi nje usuke ngasathuma umfundisi sokusandla sakhe laba bantu laba isandla senkosi ayibonge inkosi amen amaNazaretha asibuyelene endleleni kaNkulunkulu amen asesithandane amen asesenze lokuthandwa nguJehova ukuze uJehova asithande ukuze uJehova asiphe netibusiso asemfundi incwadi yokugcina Johann Kunathi Johann oqala
lesithathu livesi laka 7 sahloko sesithathu yena wokuqala sahloko 7 ivesi 7 bantwana sinjoba silapha nje singebantwana uNyazi mani ngakhohliswa muntu akungabi khona umuntu losikhohlisako asilahlise indlela yoNyazi owenzayo ukulunga umuntu lowenta lokulungile lokuthandwa uNyazi ulungile loyo muntu umuntu lolungile njengokuba yena elungile umuntu lowenza lafundiswe bona naba abafundisi bakhe loyo muntu uyaba umuntu lolungile owenzayo ukona umuntu losawona ungokasathane osenza longashiza ungongo ngumfundisi wakhe longashiwongo inkosi uNyazi wezulu ngisaba kulibita lenkaba ngokuba usathane wona nasekuqaleni ukhona lo muntu losidukisako abe siyasithatha soyasonisa uyasikhipha endleleni kaNkulunkulu indodana kaThixo yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe imisebenzi kaSathane njoba inkosi kusisi njengoba sikhona la inkosi lesihamba nayo ibonakaliswe ngalokhu ukuthi yasenze njani bona 24 20 verse khona lapho 24 20 verse lo Nyazi libonakaliswe ngalokhu ukuthi lizochitha umthetho kaSathane wokuthi uthe asithandaneni maNazaretha uthe asibe munye yebo uma umuntu esho ukuthi ngiyamthanda uThixo uma njengoba silapha nje sithi siyawuthanda Nyazi kepha azonde umzalwane lapha besesithine sodwa sesiyazondana asisafuni ukulalelana asisafuni ukuhloniphana unamanga ukhuluma manga awukho Nyazini ngokuba ngomthandiyo umzalwane wakhe umuntu ongamthandi umzalwane njona lesihlala naye waphethe empeleni kodwa usamfuni angamthanda kanjani uThixo uyamthanda kanjani uThixo ungamthandi lo lohlala naye sinawo lomyalo esiphiwa uye wokuthi othandayo uThixo kathande nomzalwane wakhe uSikhosisi umasithanda uNyazi mana umyalo siphiwe wona siphiwe ukuthi ngumNazaretha Magabe asati kuthi ngabe kulezulu la Shembe siyawungena na kodwa siyawungena ngokuthanda uShembe Amen. uma sitilungisile uma siphendukile ithi ingoma yebafokati ngale ngesheya kuhle umuntu uma phondukile ashiye tona nathi nasingaphenduka abantwana basezulwini silahle konke lesiyalwa ngawo silahle konke lo lesifundiswa kona
ukuthi lokhu akulungile lokhu asehambeni ngana indlela lethandwa ngishembe usiyawona siyawungena kuleli zolo laShembe ayibonge inkosi. Bantwana basezulwini ngingumuntu lomfishane nje nenkonzo yami ivele bese bayimfishane nami sengiyabonga kuNkulunkulu lawo mavi lamphe wona ingathi angaba kuphila kubantwana bakhe. Amen. Ungathi naloyo angalithatha phela leli lamsindisa alahle lokubi lokuqhamuka uDlamini angabe sothi namathela ukuthi ha uDlamini ukhulume wathi Dlamini usho lokho. Bantwana basezulwini nami sengiyabuyisela ezulwini esihlalweni sebukhosi. Inkosi ibusise lenikuzwile lithi izwi lenkosi ingoma yethu lesiyawuvala ngayo ye45 ingoma yethu siyawuhlabelelelwa umshumayeli wethu walapha ekhaya umshumayeli uMbuthuma moyelo yasi hlabelelela le ngoma asibuyiselele enkosini. Inkosi busise mavu ayo. Amen. Amen. Usibusise phama kwabangcwele. Amemeza ebusuku nasemini